Hi guys, Gwyn Tips a rydw i moyn bod yn ffarmwr. Guys, chill out! A wy'n meddwl bydde fi'n dod â glitz and glamour i ddiffermio gael. Nawr, mae cwpl o ddefaid wedi dod i fyw gyda fi ar y fferm, sef fy ngardd, in London. A beth i fi'n mynd i wneud gyda nhw yw cwni nhw, disgwyl ar ôl nhw, a wedyn lladd nhw am cig a falle glân. What? Beth wyt ti moyn? Quite sexy in a way. Come on! Wi ffili palu mewn hwn, mae fe'n rhy galed. Jesus Christ! Guys, chill out! Bron yn barod, guys! Ych mansion newydd chi yn Chiswick. You lucky beasts. Hwn fel bod ar Blue Peter. Heb y cocaine. So a dyma ni, Plas y Defaid, yma yn West London. So dyma Polly, Bishop Desmond Tutu, standing guard. A os ni'n mynd mewn fan hyn, dyma'r drws, y ffordd i fynd mewn i'r gorlan. So, whoa, not that much room. Maen nhw'n mynd i cael amser gret mewn fan hyn, twli lot of parties cyn mynd i'r abattoir. So nawr, dewn ni gael y Defaid i fewn i'r gorlan. Right, come on then, guys. Come on. Come on, guys. Right, Ray Charles, I chi'n mynd i'r dde. Cousin Vinny, dilyn fe, OK? Come on. Os nag i chi'n mynd mewn y gorlan, yn gwerthu chi nôl i'r Polish guy na. Chi'n cofio fe? Yeah, he was a cock. Come on. Ray Charles, you're a bastard, you know that? Arsehole, I swear. OK, guys, listen. Got off to a bit of a bad start, I know. Defaid, Defaid, please. No, that's my bay tree. Guys, I'm not fucking around now, OK? Dicks. Yeah, ti'n lico'r brush? So, fi 'di penderfynu cadw nhw mas o'r gorlan, just o gwmpas yr ardd, free range Defaid. Bydd dala nhw yn galed, achos maen nhw'n slippery little fuckers. Ond bydd e gwerth e ar diwedd y dydd. Wy'n deall nawr. Wy'n gwybod pwy i fi. Wy'n gwybod pwy i ni, y gymuned ffermio. Wy'n deall e, a wy'n siŵr ar ôl diwrnod hir iawn o wneud gwaith ffermish, bod ni gyd yn gallu setlo lawr a cael glas o rosé. So, mae hwn i chi, Undeb Ffermwyr Cymru. Chin chin.